Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melaporkan langsung dari depan Gapura. Yes, Masya Allah, lumayan nih kloter terakhir guys. Masya Allah, tiba bersama Budi guys. Masya Allah. Laporkan langsung guys. Inilah rombongan jamaah hari ini, hari Sabtu, tiba di Aceh guys. Masya Allah, penuh, hampir tiba di asrama haji. Guys, Masya Allah guys. Kita melaporkan langsung guys. Inilah detik-detik terakhir guys, ketibaan daripada jamaah haji guys. Ya, dajak ke dia ya. Engkau ya, dajak ya. Ya. Kemana ini ya? Pak sama haji ya.